Abyimbye umufungo ni six packs zimukurura. Everyday ni party, after ni downy, bad gotta dakusonga, akakusikibisonga. She make everybody go crazy, kandi natezeko mama. AD, no go tweaker every day. TikTok, no good tweaker every day. No good tweaker every day. No good tweaker every day. Alvin Smith lavasha kumwe na Darwes. imboga ziratwika. Mugihugu cy'u Rwanda kubwira ngo no good tweaker every day. Murabizi ko twabwiye igitaramo kidasaja Alvin Smith lavasha original cyari kwa muntu ya Cibitoki. Don't get down with me. Cyari kwa Cibitoki Tavern. 31. I wanna Ya fasa station Bop. Takicazo kwezi kw'icenda nyene 2023 kwija 2005 hamwe 2005 asanzwe bitatu asanzwe bitana VIP. She does it. Eko kumena DJ Rolex kumena DJ Do Gang. Chibita muri kikibaye. Kunumbeo impamvu yatucho kitabu kitaba Alvin Smith amenyesha ati ni kunumbeo umutekano. Mbega umutekano udasanzwe yamenyesheje ko atashaka kwadafisa ni wagute. Yavuze ati hello fam just ku bantu bo mu Cibitoki nashaka kubasaba imbabazi zuko sho nari gukora tariki 9 ntazoba mpari kumvo z'umutekano wanje. Kubona Cibitoki bafite umutekano utari mwiza ari mpamvu bitumye ataja gukora ico gitaramo. Mbega burya abaririmbyi bacu bashaka kuba bafite umutekano muke mu gihugu canke ni impamvu nyabaki yatumye novuga yuko abone ko afite umutekano muke kwa mutegwa ko azomukubita ukamutegwa ko azomutega kamwiba ukamutegwa ko azoba agira ikibazo gikomeye cyane. Reka tubirinde zo maza Alvin Smith unya bitubwira impamvu yamenye ko afite umutekano muke sha gusanga afite indazo runaka wewe acha kudushikiriza muri rusaka ko murazi yuko mu gihugu cy'amata n'ubuki igihugu kandi novuga ko gikingira inyungu z'abanyagihugu. Ndibaza yuko nka Alvin Smith imba afite ikibazo cy'umutekano wiwe yoshaka kwegera ubutegetsi cyangwa aburongozi bw'iyo ntara nyene cyangwa we nyine ubwe ngamwe cyo kabwira ati je burya afite ikibazo bikuru uko nuko dasavye mu ntemganiriza twamaze kubimenya. Bivuze ko umuntu atakavuga ati je burya ramuntunganiza hakiri kare ntaragira ingorane kuko umutekano ku muntu ni kilo rumana kintu kirundi ni hatari mtani samesa lakini navyumvise Alvin Smith lavasha original ya speech gitamo bivanye n'umutekano watari mwiza. Avuga ati murakoze ndibaza ibintu ninabona bimeze neza nzobamenyesha iyindi tariki. Asante sana. Global vibes. Bashaka pima. Ku mwanya tuzakunda mukakaza tuzakunda Alvin Smith lavasha original tubwira impamvu avuga yuko novuga ko umutekano watari mwiza na gatoyi kugira ngo twumve neza na neza exactement cyaba cyatumye avuga ati je umutekano wanje ntumeze neza. Umutekano wa Alvin Smith lavasha original tuva ko dusimbira hehe dusimbira mu ntara ya Ruyigi ni mu gihe ari bitabo novuga bigiye bibangabanga ibitaramo novuga yuko bivyo abarundi bagenzi bacu baririmbyi wanako bona gitamo cya Alvin Smith cyagisibije ana usanga gisibije kumva izija nk'iziri amva ko biziteke umutekano ahubwo ari mu ntara Ruyigi naho nimwe novuga muzi ari indirimbo zidasanzwe cyane umurapeza akomeye cyane yagize your remix muramuzi na studio ni Davis Morales ati byagenze mu ntara Ruyigi bana ko yagize ku unye yisanga mu gasho atogasho byagenze gute ni mukanya physically fit yatangipunan she does it that wine physically fit